Wat ki brio ke badan jingduna hagi dikot met kila ban le ki kam bale ki weipat ki para brio. Bat kani ka longpat ka jing ai mensiam. Usamla justi passing renta thiang ubadan jingduna hagi dikot met ha ka arpenyo terik unai lor layo opdiang da ka wheelchair ka balasna katkum ke juk start ka bamenta. Na menteri rang ba ka jelau Conrad Kongkal Sangma ha sekretariat. Kani kejing yo usamla justi passing ya kani ku wheelchair ka de shibenta jong kejing ai mensiam menteri rang ba yauni usamla ubaseng kam la jong. Walau udan hapadeng kejing duna ki hot met. Uni usamlau larung ha kelempong prime cohort tu kabadai na kabenta ki nong seng kam lajong bad menteri rang ba uli kejing uni usamla ha kaban yat ban yeng bad ulakular ban ajing rap yu de ka wheelchair ka bapaka. Namar bau justi passing ulang ka nuksa ki wepat ki kena ki badan jing duna ha ki hot met ban mi syakmat ban seng kam lajong. U justi passing ude usamla ubala plek jingmot akakam manchna ki mula bad kiwe ki kam thanjing than de ki siet bad ula penpau budap de kejing kemen ban yo ekne ke wheelchair ha ka bakala pensuk shikat dei eu ha ka yat kayeng u Conrad Kongkal Sangma ulong bak sarkar kanele kat bala ban penbiang ya kum kini gi wheelchair syaki wei pat ki kena ki badan jingduna ki kot met ka ban long kejing arab kejing mentoy na ka benta jongki Namar ketusin ba ngisimenta te champions tinggal jauh untuk tinggal kendo istar untuk ICM kan tinggal untuk di ilakular dengan tugas ni bang penwat kilat lente kumno ban penwat ban yok kum kikor kibor sok hakali kawan te haden istar da tristar sia kan dan haden katugan nepat ilayok ban marak kan kita hot ke jenjar mar ngamla banyak jam suyat bila kiti kum to jan-jan tinggal ayat ye hot ke ai jing mentas kadai kan nete malia kan nete la khamsok ali kawan mo ta kito ki badan LST ki dan mo ki ba sem jenjar ke ba semanga re amwat kan renden kan di bantor be sikmat ulang slor oleh ran dan kami akan stop beli ulai okay